Ovo iza mene je vrt i govori o dvije paradigme doživljavanja leadershipa ili lidera. Lider heroj ili lider vrtlar. Ono što vjerujem je da smo mi vrtlari i da je naša uloga ne da budemo heroji, nego da služimo vrtu čiji smo dio. To znači da se brinemo o tome da nema korova, da je sve u vrtu složeno na svome mjestu, da napravimo okruženje, ekosistem u kojoj će vrt dati najbolje moguće plodove. I negdje da razumijemo da ne možemo mi te plodove proizvesti. Možemo se jedino osloniti na vrt. Jedino što možemo je da služimo na najbolji mogući način vrtu. I tada ćemo početi stvarati drugačiju organizacijsku kulturu, drugačije odnose i drugačiju svoju ulogu unutar te organizacije. Tako da, boom your company i uživajte u vrtlarenju.